ayaga nake mugambo wakwa niekũũigua. Thengio nĩ ũndũ wa hinya waku na tha ciaku. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũhonokia. Thengio nĩ ũndũ wa thakame yaku ĩrĩa yĩtĩkire thakame mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ witũ. Thengio nĩ ũndũ wa ũtorania waku ũrĩa ũtũtoranĩirie ngoro citũ ona meciria maitũ. Ũromũkĩra ngumo na ũgoci na riri cirogũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ tũkĩingĩra kũigua kiugo gĩaku. Mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ tũkĩingĩra gũthoma uge waku. Ũhoro wa wĩira ũrĩa ciana cia Israeli ũrĩa Johana araruta wĩira akauga atĩ matoririe nĩ ũndũ wa mawĩira ma tũnua twao. Ona ithuĩ nĩ tũkwenda gũtorania. He ndaimono imwe tũtoranagia nĩ ũndũ wa wĩira wa tũnua twitũ. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrahoya gũthomithio nĩwe. Nĩkĩo twetia ũgĩ waku na ũmenyo waku kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Na twahoya tu Ngai tũthomithie tu tondũ twĩ ciana. O ũrĩa maandĩko kana kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩ gũtirĩ hingo mwana angĩkũhoya mũgate ũmũnengererie nyamũ ya thĩ. Mũthamaki tu ĩkuonĩga twĩtia ũgĩ twĩtia ũmenyo tũgĩthoma ũhoro wa testimony. Twahoya gũtongorio nĩwe. Ithuĩ tũtiũĩ ũndũ wothe, tũtirĩ ohĩgĩrĩru wa ũndũ wothe, no twahoya wega waku tũigane. Twahoya hinya waku tũigane. Twahoya tha ciaku citũigane. Twahoya twĩtĩkĩtie mũthamaki nĩ watũigua na nĩ ũgũtwarana na ithuĩ. Gakuo wothe karĩa tũngĩcukĩrwo, gakuo wothe kana ũndũ wothe ũngĩtũma ndũgatũrekererie ndũgoke gũkorwo hamwe na ithuĩ. Twahoya kuoherwo ĩtũnua twitũ, ciugo iria ciumĩte tũnua-inĩ twitũ, gwĩciria gwitũ, mĩthiĩre itũ, mĩrĩre itũ, mĩkĩrĩre itũ ya maũndũ ona kana mĩthiĩre kana mwĩhumbĩre ũngĩkorwo tu nĩ ũrakũrakaria. Twahoya tu thakame Jesũ Kristo ĩkorwo igũrũ riitũ. Twahoya wega waku thĩinĩ hamwe na ithuĩ tondũ tũrĩ andũ na twĩna mawonje, twĩna mawatho maitũ. Ndũgatũtuĩre na marakara. Twahoya wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Ndũcenjagia nĩwe ũmũthĩ na rũciũ. Imera nĩcenjagia nowe ũtacenjagia. Andũ nĩmacenjagia nowe ũtacenjagia. Niwe warĩkuo no gũtũũra tene na tene. Ndũcenjagia nĩwe ũmũthĩ na rũciũ. Na gutire hingo agacenjia ri kanari. Ye nĩ mũthingu na maũndũ make ekaga kana maũndũ marĩa ekaga nĩmo ũthingu. Haya, mũthenya wa Wednesday
andu ira tutinahota gukorwo hamwe ni undu wa tucunguri twiri tutatu turia ndirari natu okuhangira tu andu iri atatu ni njui ni ihinda ria andu ni maretha muno bursary agini scholarship na aingĩ nĩ marabatara o haha na harĩa gũcainĩrwo kũhũrĩrwo mũhũri macio mothe koguo o mĩhang'o-inĩ tu ona ndirarĩ tu o mĩhang'o-inĩ yo tungata na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na nganenehia Ngai nĩ ũndũ wa ũthamaki wake na ũnene wake nĩkĩo tũtinahota gũkorwo na inyuĩ mũthenya wa ira na mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩahotithia nĩanjarahũra niatuma maguru makwa makinye kigongona-inĩ giake ona niahe ihinda ringi ria kunyita kamero gaka niahe ihinda ringi ria guthoma kiugo giake niahe ihinda ringi ria kutungatira ngoro ici koguo ngoro iria turanyitanira nacio thiini wa metha-ini ya kiroho ngetwo Monicah wa kuria turagukira imwe kwa imwe kuma kanitha-ini witu wa Theophilus Church Githurai 44 kuria tugakorwo na seminar ya youth kuma muthenya wa Wednesday next week Wednesday kwambia thaa ithatu I think so niguo tugakorwo tukiingira koguo ni ihinda ria ni kukuja it's not a boarding it's a day seminar day wanakuja wakienda na go Friday niguo tukarikiriria hamwe nao tugakorwo no tuko wa kesha wa kwaria kuboranira kuhingukanira ngoro twita youth koguo tutakuwa na wakati wa kesha Friday usiku na tugakorwo ni ihinda ria kuhingukanira ngoro kuria kiuria mundu orie kiuria na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na sasa itakuwa ni mkesha wa kuzungumza tutasema ni kesha ya kuzungumza ya kufungulia na roho so ni kesha ya kuzungumza na open heart tukahingukanira ngoro we niki gikugiaga we niki wigua gigucokia na thutha maundu macio mothe tugakorwo tukimaigua muthenya wa Friday next week koguo karibu sana we turanyitanira thiini wa Theophilus TV MURATA wa Ngai karibu sana twi thiini wa metha-ini ya kiroho we turanyitanira nawe thiini wa Facebook na thiini wa YouTube na ndikana umuthi nitwahota guthi mwena wa TikTok karibuni sana inyuothe thiini wa metha-ini ya kiroho tukagoca Ngai na tukambararia Ngai ni undu wonene wake ni undu wa tha ciake ona ni undu wa utugi wake uria tuthakaritie naguo uria tuhumbite riri naguo karibuni sana tunyitanire na turianire kiugo kia Ngai nijo tugukorwo na mathaa mangĩ merĩ ma fellowship nikio twambia mathaa maya merĩ ma metha-ini ya kiroho yakinya thaa 8 ngoro handover ni undu wa fellowship itu iria tugukorwo nayo koguo karibuni sana na muthenya wa Wednesday aria tunanyitanira nao kanitha-ini wa Theophilus Church karibuni sana na inyuĩ mutikauge ni ndamutiga na thutha oya Biblia yako chukua neno lako karibuni sana tunaweza keti uchukue Biblia yako tunafungua katika kitabu cha Atumo kana Acts kana Mitume 22 from verse 1 niho twathomaga na tugithoma tugikinyia verse 18 twaroraga uhoro wa wĩira wa Paulo uria Paulo araruta wĩira wake uhoro wigie uhoro wa testimony aramarutira wĩira matigecirie ati Paulo unajua kuna watu wanafikirianga Monicah rauga ena challenges na ye aciarirwo kuna challenges tunapitia niguo mundu da jiraga mundu tunakuanga kama building ile inajitanga work on progress mwako no urathi na mbere ko ndugakorwo na ihenya ria guthi gutwira mundu wira atwirire atia mandiko hindi ari na aruto wake hindi ya mari kirima iguru hindi ya yari ni muthenya wake ni gwambate ni akimera atiri ndikumutiga ta ciana cia ndigwa
no ningumutigira roho mutheru amuikaragie. Na hindi iria ngumutigira roho mutheru amuikaragie, ndathini kumwakira cikaro niguo ndarikia gwaka no kumugira ngamugira. Koguo ni gwakirwo turakirwo, na mundu urakirwo onake ni guthondekwo arathondekwo, niguo hatiri ndungiona uri ungiaka nyumba njega uthi wige. Hauwezi jenga nyumba kubwa usafishe nyumba alafu uende kurusha takataka ambazo zinanuka. Hauendi weke vitu ambazo zimeoza. Hapana, wakati umesafisha nyumba, umeosha vyombo, unekanga chakula nzuri kwa sahani iliyodhaka, chakula nzuri ambayo imeshapikwa ndio huo unaitiria kwenye sahani. Wakati umeoga, haurudishi mavazi ambayo ni machafu, unarudisha mavazi ambayo ni masafi. So wakati anatutengenezea na nyumba shitu ni cia dhahabu, ndikona nyumba cia dhahabu uri cigikaro ni andu aria matagemetio. Koguo we are working tuko tuna God is working on us. Sasa sisi ni mjengo ambao unaendelea mbele. Koguo day in day out dikwaga challenges iria ndigwicemania nacio uria hana muthenya umuthi. Yes, no uge Monicah ndugereirwo. Monicah we wakorire background yaku njega yohoro wo honokio, kogo ndwafacire maundu maingi mohonokio, maundu maingi matari mohonokio. We nduwi wikara na muciari utari muhonoku, we goca Ngai. No acemanirie na cucu wa kigongona na ngagoca Ngai muno makiria. No uria njui Ngai umuthi tiguo twambanirie nake. He kumenyerwo Ngai. There is a fear of the Lord, and there is having faith in the Lord, and there is be born again. Ishu ni ndu ithatu tofauti. He kuhonoka, he gwitigira Ngai, na he kwegea na witikio hari Ngai. Kuga mundu ni muhonoku, I can be born again, but I don't fear the Lord. I can have faith in God, but I don't fear him. Na niguo tweru atiriri, maandiko yanasema the fear of the Lord is the beginning of the knowledge. The moment you will start fearing the Lord, that is the moment the knowledge will start searching for you or looking for you, because the fear of the Lord imeingia kwako. Fear of the Lord, I can be born again. No goro de mundu muhonoku, na ndio wengi wako hivyo. Nyume haha kuhujia na thie vile tuko tunaambiwa na mam muthenya wa Wednesday. No goro thini wa kigongona kio thingu no theru. No nyume haha nimehubiri na dakika nini pita mara ukakudogota mutaro nywete. Yes, I'm born again, but I don't fear the Lord. To fear the Lord, it's when I'm being read by his scripture. He is my reference. The word of God, it become my reference. As in toria Daudi ya mwirire kiugo giaku ni tawa wa magoro makwa. The word of God was the reference ya Daudi. As in, I cannot do anything. I must check what the word of the Lord is telling me about that thing. Dige shokia dige kodu othe. Lazima niende kiugo kienge kiranjira atia. Otoria mama twiraga ati twamuria kiuria ni wega ni kuria kiuria no tugagicokia na maandiko. Let's not be in a hurry to answer some questions that have been thrown onto us without the knowledge of the word of God. They get to answer the question through the verse of the Lord. So the kiugo kienge gigatuika our reference. We are being read. Muduria utashiragia. A born again Christian aizi sema etereke jugwe kiugo kiruga. Yeye anasema I think. Yeye ni I think. See, the word of God is telling me. Kiugo kienge kirajiro, kiugo kienge kiradeithio, kiugo kienge kirahotithio guo. Muduria uratongorio na agateithio ni kiugo kia Ngai. Dahana muduria wira wake ni papa. Apana.
mundu ratongorio na gateithio ni kiugo kia Ngai. Koguo onawe mĩero ĩno yomothe, you can be born again. Unaweza kuwa you don't fear God. Unaweza kuwa I have faith of God. Yes, ni ugaga nie ni joine kuri Ngai. Niga na moi ni joine kuri Ngai. No matithia kanitha kamunyweso inakuanga yao. Anajua kuko na Mungu. Mimi najua apingani, anasema mimi najua kuko na Mungu. Apingangi, anajua kuko na Mungu. Lakini kamunyweso utampata kwa sababu fear of the Lord yuko ndani yake. Lakini hebu wewe upate mtu ambaye anamuogopa Mungu, anamcha Mungu. Anajua macho ya Mungu yanamtazama popote alipo. Chochote anafanya anajua. Na anajua mkono wa Mungu una uchungu wakati unapiga. Wakati anakuja kukupatia ambacho ulipanda, anajua. Mtu ambaye anaogopa Mungu anajua ambacho umepanda ndio utachovuna. Umudusho ina enyeretigira Ngai. Ndigitikira gwika maundu moru hetirie Ngai wakwa. Tando nioe whatever ambayo umepanda utakuja kuivuna. Mudusho ina fear of the Lord thini wake. Na ithuothe tutenyeraga gukoro born again. Umuthi uyu ni gwenda utuike mundu. I want to be a person or a woman or a man or a youth who is fearing God. The fear of God is inside me. Nidiretigira Ngai. Nejwe he maundu itangika niguhuru ni Ngai. Dathi na njira ino nijui ni mtoto ambaye anajua atachapwa na mama. Akifanya hivi atachapwa. Akifanya hivi huo mtoto huwa anaogopa mzazi. Anajua nikifanya hivi mama atachapa. Akifanya hivi mama atachapa. Nikifanya hivi mama atafurahi. Nikifanya hivi mama atakasirika. So the fear of the Lord inakuwa iko ndani yetu. Haya, twathomaga thiini twathomaga uhoro wa Paulo thiini wa Tumwo, thiini wa Tumwo 22 tukiambia from verse 1 na thaici twi thiini wa verse 18 kana tungiambia verse 17 onayo no njega. Thiini wa Tumwo 22 withaga niguo tuingire ona ni ndimuone YouTube-ini ngimugeithagia tutirigaine no menya thaici Christmas yekuo toko mwauta gukorwo mwe ni machapo muraruga. Haya, thiini wa Tumwo 22 verse 17 maandiko kana kiugo kia Ngai gigatuteithia atiriri. Na gugikinya atiri ati ndarikia gucoka Jerusalem na ndakorwo ngihoya hekalu-ini, ngikarata ningitwo ni iringi, ngimuona akinjira atiri nduhiuhe ume Jerusalem narua, nigukorwo matingitikira kumburirwo uhoro wakwa niwe. Ngimwira atiri Mwathani, ni mui o ene ati nie ndaikagia korokoro-ini, ni ndaikagia korokoro-ini na ngahurithagiria thunagogi-ini ciothe aria magwitikitie. Number 20, na riria Stefano muira waku aitirwo thakame, onanie ndakorirwo ndugamite ho na ngetikira undu ucio wikagwo, ona ngaikaria nguo cia andu aria mamuragire. Number 21, na kia kinjira atiri withiire nigukorwo nigukurekia kundu kuraya kuri andu a nduriri. Bwana tukuzwe. Haya, tuingire verse 22. No makimuthikiriria nginya o kiugo
kiugo o kiu nao makimuthikiriria nginya o kiugo o kiu magicoka makianirira makiuga atiri mundu to uyu nia kieherio atie gutura guku thi amu gutiagiriire arekio ature muoyo. Number 23. Na riria managirira na mugambo munene magiteangaga nguo ciao na makihurunjaga rukungu riera-ini. Number 24. Munene uria wa mbutu ya thigari agiathana ati atonyio nyumba ya thigari thiini na aharwo uhoro wake wega ni kumuhura na kiboko kiri njaga nigetha amenye gitumi kiria gitumite andu manirire makinegenaga uguo ni undu wake. Reke njokere number 24 wega. Mwene uria wa mbutu ya athigari agiathana ati atonyo nyumba ya thigari thiini na ahuru uhoro wake wega ni kumuhura na iboko kiri njaga nigetha amenye gitumi kiria gitumite andu manirire makinegenaga uguo ni undu wake. 25. Na marikia kumuoha na mikwa Paulo akiuria munene uria wa thigari igana warugamite hau atiri watho ni witikiritie muhure mundu muromo na kiboko atari mutuire ituiro. Number 26. Nake munene ucio wa thigari igana aigua uguo agithi kuri munene uria wa mbutu iyo yothe akimuria atiri ni atia ukiri weka ni gukorwo mundu ucio ni muroma. Nake munene ucio wa mbutu iyo yothe agiuka akimuria atiri tajira we ukiri muroma nake akiuga niguo nie. Nake munene ucio akimucokeria atiri ni mbia nyingi muno ndarutire nigetha ngatuo muroma. Nake Paulo akimwira ende nie ndaciarirwo ndi muroma. Na kahinda o kau andu aria kumuhura uhoro wake magigitigana nake. Onake munene ucio wa mbutu agigitigira riria amenyire ati ni muroma ona tondu ni ohete. Number 30. Na muthenya uyu ungi tondu niendaga kumenya o wega makiria gitumite athitangwo ni Ayahudi akimuohora agietha athĩnjĩri Ngai aria nene ona athuri othe akiama ati mongane agietherera arehete Paulo akimurugamia hari o. Ni wĩira wa Paulo akirutira ariũ na ari aithe witũ. Na ni rĩgwo Paulo ria arerethera wĩira wake. Na nikio thuri aya makirite ki ona we ni ugukirite ki ona ndirathi ngithomaga ngaigua hau ni hega tondu wa wĩira. Tukathoma kikuma wĩira-ini wa Paulo akihe ati kurugama kana kwaria kindu kiria kuri kurugama zoni-ini yaku ni gutumaga ukahota andu aria marenda gukunyamaria. Standing on your zone. Don't step out of the zone of your testimony. The main reason
the main reason ya wĩra waku nĩkĩ. Don't step out of the zone of your testimony. Tadu niwe, when you are stepping on your zone, ni ukuhota. Uyu arera Paulo ati muthigari uyu munene wa thigari. Arera ati Paulo ati ni de Muroma kuhetukira kugura. Ni vile sisi ufanya watu ambao ukuwa na double citizenship. Ati uchi na citizenship ya Kenya, na citizenship ya kuduta Egypt, Israel, ogwo. Yani ambao wanakuanga na double citizenship. They work on it, they buy it. Rumuduyu ni kugura agurite the citizenship ya Roma. Na Paulo akamwira tirire ni ti kugura, ni ni guciaro ndaciarirwo ndi Muroma. Ati aigwo ogwo tadu Paulo akama aratufundithia thuri aya ki kurugama zoni-ini yaku. Akiruta wĩra wake araturuta ki kurugama department-ini yaku, gwikara department-ini yaku. Ndukage mundu wina gitangatango. Simama ambapo ukiheana wĩra, peana, tiga wĩra wa maheni. Ndaheo heane wĩra, nĩndige gwĩtotora. He mundu ukuthikiriria muturire wake ucokererie. He mundu uraguthikiriria na ndui ni murwaru ku kuhetukira kwaria gwaku kuhoro wa ma ukohoro. Paulo ni ohorirwo ni muthigari uyu. Hindi igwire haya o ni Muroma amwirire atia watho wa Aroma ni witikirite mundu ahurwo ifoko atathitangirwo kindu. Uyu agithikuria munene kumukira akimwira kai ucio no ti uwo. Koguo he gutoria daimono even physically, wachana na spiritually, even physical. Kuhokoria tuoheto physically, turu kwaria gwaku horo wa ma, you'll win some battle. He kuohoro gacemani na mundu ngamwira terere watho wa Kenya ni witikirite tadu wewe mu Kenya, wewe mu borithi, we mu Kenya tadu ni anani de mu Kenya ni witikirite ujike urajika na nduthitangire. Before denyire gukunengera hiyo 50 urajitie cia cai, before denyire gukunengera igana riu urajitie ria cai, juu unataka ni kuhonge shughuli. Vile unafanya Kenya inaruhusu, hairuhusu. Wengi tunapata watu waki break the law of Kenya, na hivyo tugathi na mbere kumekera hinya when they are breaking the law. Hei go karugama urute wira ati hei ko nie ndanyitetwo ngari yakwa igetwaro hau ugakira tondu nuramenya nilihongana, sikufuata the right procedure, ukatorio. Tatuirewe uria wonire citizenship yako ndukona, tatuteithie uria wonire maratathi. Wengi waizi saidia watu kutoka bururi wa Kenya mathija wa bururi wa Kenya tondu onao meko illegally. Hei gukanyita kamera urute wira ati niku ni ndikore US kurienda aje. Ni ndonire guoko kwa Ngai, na ni mama mafio ni uwe ti guoko kwa Ngai, ni hinya wa kanua gaku ukihenania maheni meshama. Gina ndosho makiona maheni macio ni ma no uteithie, no utorie. Hei go ugacoka kwe ariu na ari aithe wanyu umahe reason kana umarutire testimony ya mali umefika. Situnasema tumeuona
mkono wake Bwana na 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 chini hata juu watu na wainu atakuja no gashoka ya mubi guthi kuheana taruta wira Monicah Ngeino agacokereria gikundi atume ngoroho anegere kamero hi tatuire Monicah wakinyire atia hau togo ni kuhakana ndahakanire niguo njitirirwo maguta togo ni maundu mamagigi ndekire niguo njitiririo maguta no ngaheana tondu muthenya ucio muthenya uri ukaheo kamero urute wira wikari ukimenyaga hinya wa kanua gaku na ndio tunaambiwa kuna nguvu kwa kinywa ya kufunga na kufungua. Utawachiliwa unene kupitia kinywa chako. Ujifunge na maneno yako ama ujifungue na maneno yako. Stand on your zone. Duga ikareja wa zone yako. Dukagie na pressure ya kwenda. You want people to see you are successful. Paulo aromiriria andu aria atumwa yangi afita Timotheo ni kumumiriria aramumiriria matige gutenyerania nake tondu ye ni tutabaya twake ni turahonania kiruru giake ni kirahonania tiga gutenyerania nani so that you may look successful like me. Runi kumumiriria aramumiriria kuhetukira wira wake ati tigai gutenyerania nani ndukarakare ndarathimwo ona ndugatenyerania nani nikigeranio hetukite ngano ngioka thingi ndugatenyerania nani aya twambie ringiri ndarathimwo ndatenyerania nani nikira ate nikigiranio hetukite garugio kirathi kingi tiga gutenyerania na andu. Don't have pressure to look successful in your testimony. Ndugagie na pressure wakati unatoa wira waku. Hindi unaruta wira waku, wacha pressure. You want to be seen, you want people to look you like, hey, you are successful. Kuhetokera wira. Stop it. Don't have pressure to look successful in your testimony. Usi have pressure. Na nikyo Paulo aramarutire wira ucio. Heka rugendo ndukarakare ndarathimwo na ndugatenyeranie nani nikigeranio hitukite na ngarugio kirathine kingi ndukarakare ndarathimwo na ndugatenyeranie nani nikigeranio hitukite na ngarugio kirathine kingi ndukanatenyeranie ati tondu murata waku ni arathimwo utenyere. Na niho mugikuyu ugire atiriri mundu ateaga inya agirite inyanya na inyanya iria citire moko-ini maku no gate inya iria ci moko-ini maku. Wacha pressure. Waheo kamero ni moderito. Wacha kuonesha watu. You want to show people you are successful in your testimony, and in truth you know the life you are living the way ucio waruta hau. Na nikyo Paulo aramira, I'm not faking anything.
Rekei muhe rugano rwakwa. Ndambirie haha, ndathiĩte Dameski, niona ndiathiĩte gwetha Ngai, ndathiĩte kũhangaica andũ a Ngai. No ndakinya Dameski ĩyo, ngĩcemania na ũtheri ũcio ũkĩnduma kwĩ Anania akĩhe ũhoro, ngĩona ũtheri akĩnjĩra ndume Jerusalemu nĩ ngũgũtwara. Rĩu ndiũkĩte gũkũ kĩmahĩtia, nĩ kwĩrwo ndoĩrirwo njoke gũkũ hunjie ũhoro wa Ngai. Tigai kũnjũria nĩkĩ ndaregire kũhunjia Jerusalemu. Jerusalemu ihinda rĩu matingĩaiguire ũhoro wakwa, tondũ wa rũgano rwakwa ũrĩa marũĩ. Aingĩ tũhinyĩrĩirio nĩ kiugo Jerusalem. Let me teach you a little bit about this thing. Atwĩrirwo Mũyahudi ndaiguagwo kwa mũciĩ, na nĩ Jesũ oigire. Wengi tuko na pressure na tukĩrwo maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ ũtanathi kũhunjia Judea ambia na Jerusalem. Rimwe Ngai nĩ atũrutaga Jerusalem itu tugathi Judea kwanza, tondũ nĩoĩ Jerusalem mena tũrũgano twitũ. Jerusalem nĩ moĩ ndĩrarĩ mũici, Jerusalem nĩ moĩ ndĩrarĩ mũrumani, Jerusalem nĩ moĩ ndĩrarĩ mũrogi. Afu ngũthi kũmahunjĩria atĩa? Na nĩkĩo Paulo erirwo ndwarahũke ume gũkũ tondũ matingĩkũigua. Rimwe nĩ tũnyitĩtwo nĩ Jerusalem nĩ ũndũ wa kĩ? Tũtiĩrĩtwo nĩ Ngai tũikare Jerusalem, nĩ kiugo gĩtwĩrĩte ũtanathi kũhunjia Judea ambia na Jerusalem. No nĩ hakinyaga Ngai akarora akona Jerusalem no ihunjirio nĩwe wĩ kũraya, tondũ na wĩ kũraya no ũrahunjia. He andũ amwe tũtangĩcoka gwitũ mĩciĩ tondũ twacoka nĩ tuohwo, no na twĩna kũu kũrĩa tũrĩ no tũrahunjia. No ndĩra kũhunjia toho hĩndĩ ĩrĩa njikarĩte, ona hĩndĩ ĩrĩa ndĩreka 1 2 3 no ndĩrahunjia Jerusalem. Rimwe ma Jerusalem maitũ matiratwĩtĩkĩria, no kũrĩo ũciarĩirwo Jerusalem, no Jerusalem ndĩngĩgwĩtĩkĩra tondũ nĩwe woranaga, niwe wahũranaga, niwe waikanagia korokoro. Arabu reterera uge Mwathani agocoma uge ameni. Ni magweterere utuko hĩndĩ ĩrĩa ũkomete makũgũthe thimbo ĩmwe, tondũ marĩ ona ũrũrũ ya maũndũ marĩa ma magigi wanameka. Wako na uchungu ya mambo ambayo umewahi wafanya, wako na uchungu ya mambo ambayo umeiwapitishia. Kwa hiyo ni ufatie kwĩrora. Rimwe Jerusalem citũ mawĩra maitũ matingĩagĩrĩra twĩ Jerusalemu-inĩ. Rimwe nĩ marathi makarega, rimwe nĩ marathi makabackfire, rimwe nĩ marathi makatũrega, na ithuĩ tũmekwamirie pale. Maandĩko marauga twambie kũhunjia Jerusalem, nĩ maandĩko no nĩ hakinyire handũ maandĩko makera Paulo uma na nĩ Ngai Jerusalem ti kwega, ama sivyo aliambiwa. Ni mwari wa 17 na 18 akirwehere. Wengine tumekwamia hivi, tendeza kuhujia Jerusalem. Muthuri ucio ni atwekire so violent, anakuguthutuko, you have become a punching bag. Anakugonga usiku na mchana. Umuthi ugathondeko ruthia ruru, rucure ugathi guthondeko rurungi. Umuthi ukahonia ndundu ici iria arakugutithagia ruthingo-ini, rucuru rungi ugathi guthondeka ruthia rurungi. Amekuthreaten ginaga kunyitira kahiu, uliponea chupu kudungwa na kisu. Na urauga atia reke njikare hujie Jerusalem. Ukuingira kaburi-ini o ukiuga urahunjia Jerusalem, na tondu Ngai ni athuire irimu. Amekuwa una suffer depression silently, na still you are there. Anakupiga sivita. Kuna wazee ambao hawayuko violent physical but emotionally.
mudusho rako tocha emotionally. Unaenda na kuna hapo ndio self esteem yako inaendanga chini. Ugakora mutumia urari mukini ndakenaga thiko ici. Mutumia urari na mwiri imeisha. No, you know atmosphere ile unatengeneza. Hiyo atmosphere ndio unarisha watoto wako nayo. Ugakora thaici turarera ciana cihana atia. Mwana oe kugutha mundu akagutha akanina. Ni environment ambayo alizaliwa. Environment ambayo amegroria. Environment ambayo watoto wamegroria. Anagonga na mariza. Tadoke atmosphere haikumpatia opportunity ya kufeel joy, happiness. Atmosphere ile alijipata haikumpatia opportunity ya ku feel what is gratitude, what is kindness. Kuna watu wajui what is kindness, goodness, forgiveness ajui, kwa sababu atmosphere aligroia hakupata vitu kama hizo. Sasa anagonga na marisa. Na weno urahuje Jerusalem. No ni kiki urahuje Jerusalem. Even if we are preaching Jerusalem, what are we preaching? First thing is that, what are we preaching? Because I can preach good, I can preach bad. Niki turahujia. Taruna hujie chiugo jegana na hujie chiugo juru. Niki urahuje ki Jerusalem. Some men have become so unfaithful people. You are still there. No drahuje Jerusalem. Tena ugashoko utenyere madhabahu-ini. Hii pastor ndirekorire na murimo. Riu pastor hoera niguo hote kwitikira. And you are the one. Wahujagie ki Jerusalem murimo. Tatutukojera mudhurini akorora from one place to another. Omothe ni omunyitire na akinyi rucio anyango rucio and you are still there like a man, like a woman. Afu ni ugatanyira kigogona ini tuhujie ati pastor ndenda tuhoe niguo murimu uyu fio ume thiini wakwa. Murimu woka na njira iriku urahujagie ki Jerusalem. Someone anasema aje ndigiuma goko no mnya ndire na kundu kwa guthie. Ukare mukurera ciana. Unajua mimi huongea na watoto, especially teens. Likariri alicho wako na preteens na teens. Ni jaragia nao. Mukewa ukaigwa akiuga. Okoria mwana unataka ungeje nikimuuliza unataka kukua nini ukiwa mkubwa? Nataka kuwa mwanajeshi. Kwani unataka kuwa mwanajeshi? Ndio siku nipate bunde. Nikipata bunde ni uwe dadi. Akipata bunde auwe dadi. Kwani unataka kuwa dadi? Toge theka ati anda kuwa babake. Kwani unataka kuwa dadi? Kwa sababu anatusingi mama. Kwa sababu anafanyanga. Environment gani wa mtoto anagroia? Tutiuma hao. Check wena rushiaro rugwetereire ni undu wa muthenya wa rucio. Uko na uzao. You are carrying generation of tomorrow. What are you feeding them? What are you showing them? Tumekuwa selfish people. Nomnya sheria itu atene ni makiragiriria todo awaza walikuwa naongeleshwa na wazee rika yao. Na wazee wa kukua ni korora magira mutumia makahikia ekumushie. Athi kushiti kuhikia ona hikia no aliorora ndariega gucemania na ng'ania no aliorora. Tenia thuri ni mwaragwo heshimiario matangi aririe mbere ya ciana mathiega kuruirira nyumba ya na thiini na nikyo yetagwo nyumba ya na thiini na thiini tadu kuni na thiini kuni kuo mafati kuruira na mairane kire marera mauma naja gutire kuonie ciana.
Na nikio onoko rituarere iro thini wa family ya polygamy kana polygamous family. Tulipatia opportunity ya kuface atmosphere ya joy na happiness na gratitude na kindness. Tadu mutheni akayanagia indo uria kwagirire. Mutheni aigananagia uria kwagirire. What about now? Mnatafuta na mtu, wakati umetafuta mzee anachomoka unaambia toka enda. Hiyo bitterness inaingia ndani. Ni tofauti kumenyerera uzao wa kesho ni upi. Nikika muthe bori kutura regereria ciana. Umenye wanegereria mwana ucio muti wihurite migua ni kumuthesha. Ne amuthesha tu tuothe. Wengi hivyo tunafanya turahe andu ciana citu githomo no ni githomo kire kihurite migua kikamathesha kikaihuria marima thiini wao. Ni turahe ciana citu opportunity, turamahe nyumba njega, turamahe lifestyle njega. Ndingiuma guku no mia ndenda thomithirie ciana ni sawa. Ciana ni cirathoma, ciana ni ciraikara wega, ciana ni ciraria, no ciana icio ciraria no miri yao hana marima. Ni gutheshwo, ni gutheshwo. Na nikio urona maumaja ni undu wa marima uria me maingi wanashindwa kustahimili. Mundu agatigwo akeita. Si juzi kuna kakitu kame trend. Ati kijana alikuwa anafanya harusi Saturday. Msichana hiyo Friday usiku msichana akamtext. Akamwambia wo 2 3. Mwanake tikweita etire. Mwanake ucio ungemuria aihurite marima thiini wake. Akashindwa kustahimili. Tadona ukijifunikia mwavuli ambayo imejaa mashimo, mvua itakufikia. Utaroa maji na itakuzidi, baridi itaingia ndani. Kwa sababu mwavuli ambao umeshika ama mwavuli ambao umejifunikia imejaa mashimo. Tunapatia watoto vitu vizuri lakini vimejaa mashimo. Baridi nene kingianga pole pole. Mwanasho gekora akona bitterness towards women. Tado nionire mamu wao akiruma ithe, nionire mamu wao agicokeria ithe, nionire mamu wao agika tumako. Pressure tu. You want to be look successful. Pressure tu. Na ndio tuliambiwa pressure ya social media ni noma. Inavunja watu maboma. Na nikiona imo wanaishi sikitenyera wohikio kana kohika kwe sugar mummies. Nikiona iletu wanataka wa babas. Kwa nini? Anakiama kiyurite marima. No eto gukatoria. Toru gukatoria tado tutihurite marima wako sawa. Ona tibesha muno. Yes, ata wanapatio pesa. Like that true love. Tado imoneshi sitire na true love. Daika gire akakwira ninakupenda. Ukienda kwa DMs zake kumeje tusichana vile wanachati na yeye. Airitu ya matirathi kwa mama babas ni kidu kigiti pesa. It's more than money. It's love, true love. That was the ya matire na marima. Now I'm not encouraging it, but it's the fact. Atumuna tu turathi kuria tumia ni undu wake. Dumia isi wa mamas. Tadu alitumia ya marama he true love. Eto iretu omuthio unaingia kwa nini yake, kwa messenger yake unapata kwa message, unaenda kwa WhatsApp unapata tu macha, wanakuwa heartbroken because they are not giving each other the true love. Kuna mwingine anafikia mwingine. So adoya maratenyira magithiko kuria makurira kuria magucemania na the true love. Magekora moko-ini mama babas. Mambabas nao makaona tuiretu twa kumatirithia okuru, tumwona twa kumatirithia okuru. Kuna kitu kingine anakitu maratenyira kwe gayism na lesbianism niki. Even if we are praying, we must come to the reality of the things.
Even if we keep praying, nitwaregana na roho wa immorality, roho wa lesbianism, roho wa gayism. Even if we are coming against it, let's check the fact. Mundu yathikwe mwanake ucio ni undu wake. Even if we are calling it demonic, the reason, because of the enamalima. Na anapata mtu ule, anataka mtu ule ataziba hayo mashimo. Anatafuta mtu ambaye atakuja ajaze hilo pengo. Anapata ni mwanaume mwenzake. Kwa sababu anajaribu nini? Mtu ambaye atakuja kuziba hayo mapengo juu yapo. Sana tafuta kwa wasichana anakosa. Anatafuta wapi? Anina napata jibaba ambacho zimejifanya kuwa mwanamke. Huyo jibaba anampenda zaidi. Huyo mbaba anaweza kuziba pengo. Mwanake akataho. Mwanake akatoka gay. Mwanake akatoka lesbian. Heigo kera mwanake ucio duothe. Hakuna. Kwa sababu wamejaa mashimo. Au watu matulito twamehire inaitwaje? Inaitwa inaitwaje hiyo? Hii ya Kayafa, muteyo wa Kayafa. Nomia ni uri migua. Nomia migua yo twahuthakira kaingi gutuma gitari atuika. Twahuthagira muigua wa Kayafa, ugathesha harungu. Tari yaku igakorwo ni njeru, unasonga mbele. Twahuthagira Kayafa ngina gutuma nguo kana fulana. Ukamenyita nyita uguo. Wanekereria mwana ucio mute wa Kayafa. Mwana ucio ni anyita Kayafa kau uguo. Gakamuthesha. Mwana ucio akirikia guthoma no thakame all over. Onaretha shama wa muturire akaga. Ana fake outside, but in the real sense huyo mtoto ana breed yake yote. Huyo mtoto akona uchungu yake yote. Kwa sababu environment ilimpe nini? Atmosphere ile amelelewa imempe nini? Stop faking. Don't have pressure to look successful. Be who you are. Be the real person. Na jivunie wira waku. Jivunie ucio niguo wira waku. Eni dali. Nini daturako inage. That is me. But I'm not there anymore. Nilikuja nikakutana na the grace of God. Na save. Nini daturaka jiagado. Nini daturaka wira wa wash. Yeah, it's me. Nini daturaje kaka. Yeah, it's me. Nini, but I'm no longer there. I'm no longer the slave to fear, 'cause I am the child of God. I'm no longer the slave to fear, 'cause I am the child of God. People wengi wamekufia huko. They are slave. They are slave to fakeness. Wamekuwa slave ya uongo. Because of what? Faking is expensive yawa. Imagine kama ningekuwa nina fake. Na fakia watu ati I'm driving. I have a car. Igikoboraga gari o muthenya. Imagine kuhaya gari every day. Iwa kiriria ria defora na pampas ya defora. Ningekuwa nina fake. If I can fake today ati ninaponya watu. Theci githiete gina kariandusi gwetha hinya wa kuhonania.
You know, people can pressure you until you go to check for that thing. Watu wanaweza kukupressure ye unafanana. Ado wanena wa makupressure mpaka niende kariandusi kwenda kutafuta uhinyosho wako honania juke na mafete matide makenogia moko mako didi na mafete geko ati ni gwadu mahonia. What is that? Watu wanaweza kukupressure mpaka uende ukope kitu. Na hiyo ndio tunakosea, because you want ureda wira wako ukoro ikue successful. Ona kiroto turakehenania thikũ ici kwambia kĩambĩrĩria ũkaheana kĩroto wega yakinya gatagatĩ ukauria nĩngwĩra pastor nĩ ndĩire irio icio pastor irio icio ndinarĩa ndĩciguithanirie na ulikula kwa ndoto ulikula kwa ndoto kabisa ulikula kwa ndoto unajua ulishindwa, lakini unataka you want hiyo ndoto ionekane ni successful. You have to kugonya kidogo. Hiyo ndoto unataka ionekane ni successful. Wewe ni bingwa. Uga ini ni dotire na doire nake no dina muhota ni ahotire. Pastor anajua uko na certain weakness, akabia kugutira na mahoya. Bwana tukuzwe. Check on your side. Love yourself. If you love yourself, you'll be able to love your neighbor. But you cannot love the neighbor and you don't love yourself. And stop. Don't let people take advantage of you. Stop staying with wasters. People who don't have spirit of gratitude. Stop staying with them. Let them go. Wacha kukana mtu nana na roho ya shukurani. Wachana na yeye. Usipembeleze. They are draining you. They are draining you story by story. You know how you are today. Vile uko jinsi ulivyo leo ni kwa sababu ya jana ama juzi. Ujue unakaa hivyo leo ni kumaanisha kesho utakuwa wasi. Chochote ambacho niko nacho siku ya leo ni kwa sababu ya maombi ya juzi. Ambacho ninakula leo ni kwa sababu nilipanda juzi. Ni mavuno ile nilipanda juzi. Ni mavuno ninakula. Nisipopanda leo ama chochote ninapanda leo nitakivuna kesho. If I will wear tomorrow's clothes today, tomorrow I'll walk naked. Dari iliyo shio mothi, siya ushio omothe, roshio no gatidera. The more unakubali watu wakudrain pore pore, the more unakaa with a lot of consumers. They are consuming you day in, day out. Hauna mtu yoyote wa kukuonesha how you can supply because of tomorrow, how you can sell it in wholesale and retail. Wana consume tu, kuconsume tu. Lakini wakuoneshi mali unaenda, unafaa kwenda kutoa zingine. Munakula tu, munapiga sherehe. Zikisha halafu usikae na mtu ambaye hana na roho ya shukrani, kwa sababu huyo mtu atakumaliza. Hakuna kitu ambacho husaidia mtu kama roho ya shukrani. Hakuna kitu ambacho hufanya moyo wa mtu ono umuthi huyo hana kama igisema dimwire wikana kama ni thegio muno ni undu wa kuhekina thegio ni undu wa kugurira tumai thegio ngai wa moyo wa kurathime hana kama ni ako feel appreciated ni undu wa ngeithio icio iyo asanti nimempatia because no modo he is still a man. Ata feel Pastor Monicah keneire kidu kiu. What if atakuja apatane na cold war? Hana kama uahe na jege ku idimwira haja ni wale mae sawa.
Na nikae tu hivyo. Hana kama kuwa kwani Pastor Monicah nakaje? Nilimpelekea maji na hata kusema asante. Kwani wewe mtu wa aina gani? Mtu hata hana roho ya shukrani ataanza hivyo. Hii mimi niliogopa. Mimi sizienda tena. Hana roho ya shukrani. Hoja na dikimuhe kindu gya kwa riki. Ugushoka kuhe mundu ni undu wake kwa sababu wako na roho ya shukrani. Ndio mahau wapendwa. Na hiki kindu kimwe ndedo mkuru kimenya. Testimony of believers is not the same as of non-believers. Testimony ya believer is not the same testimony ya non-believer. Na niho nyabirie na maundu maya matatu. Nyabirie kanitha-ini ni kuri born again, kanitha-ini kuri na andu ahonoku. Kwi andu mumite level-ini ya kuhonoka makaiga witikio wao hari Ngai. Kwi are mumite level-ini ya kuiga witikio wao kuri Ngai. Kwi andu mena witigiri wa Ngai thiini wao. Runi ufati kumenya testimony yaku we mwitigiri Ngai ni ufati gukorwo ukimenya. See, it's not the same na ya mundu uyu wina witikio, na it's not the same na mundu uyu born again. Non-believers uria no mwambie rugendo hamwe aunire athina kashira ka kuiya aiye na mwandikure maruga mai makuiya mesha mamuno aiye ashoke na gikari na ni no ndirio hau Ngai no ngwetereire koigo akaje ndakwirire atia difatie tukihe ukuruta wira ati ni ngagoca Ngai ni uria ndimeire njira mwaka uyu ni hotete ku achieve dina ngari njero ona ndrakire ona dina nyumugundo ngi ndiragurire ni fati tuache kukuona hiyo pressure juu hiyo ndio inatumaliza kwa kanisa. Ata runyinangania ni arugama ni ndiragoca Ngai tano ciana ciakwa mwaka ucio thene cirathire university na waku kamwe katina hota kuingira university isikupatie pressure. Jua uko kwa level gani. Nyina kama uwe toko ni kuthia rathire arahenania na we ni uretigira kuhenania tondu witigiri wa Ngai wi thiini waku. Nyina kama urugire tiriri he ciakorire waco mugunda na arathie nacio toko nyina kama ni guikirio raikirio na pesa kwa mpesa wrong way akajaribu kuambiwa oi nilikutumia pesa kibahati mbaya si mimi. Nyina kama urathi kwe hiyo heria na tu we urio hau. Nyina kama unia raurire anona nie ndingikara reke thie njethe kimbabas arakithi gwetha kimbabas kirake muhe mbeca aringerie ciana cukuru. We ndunathi gwetha mbaba we wikarite ki gwetereire Ngai. Mawira manyu matingihanana. No gukorwo nyina kama ndanathi kuu guothe no nyina kama arahandire irio cia mieri 3 iria cikoroga na mieri 3 kindu ta waru minji bosho no way urahandire kindu gigwitwo ngano bebe indo ciria ciroya mieri 8 gukura. Wira waku ndungihuanana season cianyu ni tofauti. Tokoro nyina kama uwe ni kiria ni miji ni irio cia mieri 3 ciga akaria na unajua kama ni za miezi 3 miji ndingikara muno yagetho ndikaraga muno inaanzaga kuoza. So ni kitu ya kukuliwa inasonga aiezi ka bebe no ikare gano no shikare tanu ni kido womithie ni uguo. Runi ufati kumenya wira waku na wanyina kama wiurie ndukagerie kuhanania. Dio uyu abiriere kuhanda dio ni maundu mari kwikagira thiri-ini dio
wewe kazoni yako ikara ukimenyaga nĩ niĩ ndĩ Waithĩra wa Njora ndigũtenyerania nani mũndĩritũ nĩ niĩ ndiwe kana ni mũndĩritũ nĩ akoragwo na to high side hustle jikana ni mũndĩritũ nĩ ekaga wita Waithĩra wa Njora ũgaikara ukauga nĩ niĩ na nĩkĩo Daudi augire nĩ ngwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yakwa nĩ mũndũ choose kwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yako. Bwana tukuzwe. Ngwĩhoka nĩ nyambĩtie gũtuĩka mũtarani. Njũĩ mwarimũ wakwa no arakena tondũ ona cukuru ya ũtarani no ndĩrathoma o hanini na graduation yakinya no tukamwĩtĩra. Bwana tukuzwe. Haya tugathi na mbere tukauga atĩrĩrĩ, wikare ukimenyaga wira waku, testimony. We are talking about testimony. Niho tuguthomaga aria maringira tuguthomaga thĩinĩ wa Atomo 22 from verse 1 twathoma nginya muhari wa 30. Ni Paulo akirutira ari na ariũ aithe na maithe mao, ni ariũ a baba na maithe mao. Paulo akimarutira wĩra na ithuĩ nĩ wĩra ũcio thĩinĩ wa ngoro citũ. Wikare ukimenyaga God's child, wĩra waku it's to fulfill the testimony of believer is to fulfill the mandate given by God. Expectation ya Mungu agikuhe wĩra ni kufulfill mandate yake. Amekupatia mandate gani? Expectation ya Mungu agikonegera wĩra, it's for you to fulfill his mandate. So wogomia kana woma ja ya mandate umeharibu yote. Wĩra waku ukiruta wĩra wikare ukimenyaga expectation ya Mungu kana kiria Ngai etereire, kiria Ngai erirĩirie eharĩirie. Expectation ni kwĩharĩria. Ngai eharĩirie ama me expect ama nasubiria na gojea nini kutoka kwa ushuda wangu. Mandate ya ushuda ambao Mungu amenipatia ni nini? Ni fulfill his expectation. Na before dute wĩra nifati kwĩyũria na wewe nisemaje, we wilderness-ini kana wakati unasiagwa hii, wakati unajua sasa tuko na kawimbo kana siaga hiyo season ya kushiagwa unafajiulize, wakati shetani ameomba ruhusa kusiage we ihinda-inĩ rĩa kuria wilderness, ihinda-inĩ rĩa kuria kogerio. Let me put it like that. We ihinda-inĩ rĩa kuria kogerio tiga kurira mũno ta wĩyũrie tondũ Ngai nĩ andehe ihinda-inĩ rĩrĩ unexpect nini kutoka kwangu. Mandate yake ni mimi ni fulfill his expectation. Unafajiulize, the wilderness ine expectation ya Mungu ni nini? Ni ndatigwo nĩ mũthuri, expectation ya Mungu ni nini? Ni ndatigwo nĩ mũtumia, ihinda-inĩ rĩake ndatwĩka mũtumia wa ndigwa na miaka minini, na expect nini? Ni expectation ya Mungu ni nini? Niki tondũ hĩndĩ ĩrĩa Hana wa Panueli amenyire expectation cia Ngai nĩ irĩkũ, akajua my mandate is to fulfill your expectation, nobody else expectation. So I will not be in pressure to fulfill the other person expectation. Mandate yangu kana gomenya wĩra wakwa ni kuhingia kiria Ngai erirĩirie kana atanyĩte hingie. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩ kũrũndũ-inĩ matanya ma Ngai nĩ marĩkũ?
ni ndirafutirwo wira matanya ma Ngai ni mariko nie ihinda-ini riri aratanya oneke hari nie target yake ni gani so wira wako ni kufulfill target ya Mungu kwa hiyo wakati lakini sisi wegitumaga tutali na wira na ndio unaona Daudi anasema ati even if I will walk in the valley of the shadow of death I will fear no one because of what your staff and your thought they comfort me. What about you? And I walk in the valley of the shadow of death but haogopi kwa sababu hafulfill expectations za mtu yoyote. Kwani sisi tunaogopa wakati tunagerio? Twitigagira riki hindi ria turagerio? Tuferi niki hindi ria turagerio? Turegaga kuma na wira wina shama hindi ria turagerio niki? Tatu tukoragwo ihenya-ini ria kufulfill pressure. Nataka uko na pressure, unataka kufulfill expectation ya pastor, expectation ya the other people wale wananiangalia. What is your goal, God? Paulo akiuga ndi henya-ini ngenda kuhutia karurigi. Ruye ni amenyaga the target ya Mungu ni nini. Nderuo-ini ndirari ihinda-ini riri ndi ihinda-ini riri niki expectation yako gani Mungu? Because I don't want to fail you. Na nikio Daudi anamwira teach me how to numbers my days. Tanu nirenda kumenya hataki gukua failure. What about you? We expecting mandate ya kwikora kwiriko. Tadu heigo wali weru-ini munene. Tadu heigo wali ruo-ini runene. Wainagatu heagainya nyomagiriria oebagiria na wendo waku tondu ti thina kana magerio iria ingituma Ngai tutigane heagainya nyomagiriria oebagiria na wendo waku tondu ti thina kana magerio iria ingituma Ngai tutigane. Niki hindi ria wari ruo-ini hindi uriko na ciagwa did you fulfill the expectation of God? Siku hizi watoto wanakuja na graphs zao. Siku hizi hakuna kuandika ti number 20 number 1. Siku hizi wanakuja na hiyo graph vile mtoto anaenda. So kama mtoto ameenda chini unaona graph imeenda chini, kama mtoto anaenda juu unaona graph vile imeenda juu. So pale nje hapo chini teacher tu yeye anaandika ame meet expectation ama ako low expectation ama ako above expectation. Yako inaandika ngwaje? Unakuanga above ama umemeet ama unakuanga below ama hata hujafikia expectation. Hata hujafikia expectation. Ugompari na expectation. Unakuanga graph yako inakuangaje? Hau niho kumenya wira nduruto ndwitagwo wira nundu we kwigana. Tondu wira turutaga kuhetukira kanwa gaitu, na kanwa gaitu niko twirwo atiriri kena hinya wa kuoha kana kuohora. Koguo no wiyohe
kuhetokera wira waku na no wĩyohore kuhetokera wira waku. It's for you. Na niho tugire your testimony wache ikue umekuwa read by a reference. Is Bible your reference in the testimony? Idiraheana wira wako. Bible ni reference yako. Where do you refer to? Na ndio ninakwambianga kama ujaanza kujiona kwa Bible, kama ujasiagasiaga unaanza kujiona kwa Biblia, unaanza kusema wewe Mungu sasa ti Musa urarĩrio nĩ niĩ hati ciana cia Israeli rĩu nĩ niĩ nenie ndĩ ũkombo-inĩ ũyũ ũgababa nĩ niĩ ndĩragũkaĩra rĩu nĩ niĩ njikarĩte gwa Farao rĩu nĩ niĩ ndĩ na Farao ti ciana cia Israeli. Kwa sababu ya nini? Umepitia uchungu, umepitia, umesiagwa, imesiagwa. Unaweza kujiona daragia cia Naomi ni goreto ruo-ini riu ni Naomi ni ukera Ngai riu ni hakinya haha riu ni Nebukadnezar kana ni Jeroboamu ndironire uthamaki wakwa ni wagacira ndiraturika. Ngai ndi ndonire riu ni ndirahoya riu ndirabatara hoe niguo ndihe nyumba, ndirabatara hoe niguo ndie na nyue, ndirabatara. Na unaona wakati Mungu amekufikisha iko kiwango, si lazima uombe ndio ulipe nyumba, si lazima uombe ndio ukule na ukunywe, si lazima uombe ndio watoto waende shule, si lazima uombe ndio watoto wapate school fees. Mungu ni kukuondoa, amekuondoa kwa sababu kuna vitu zingine za dhamana anataka uanze kuombea. So Mungu akikuondoa kwa kiwango cha kuombea chakula, kai takoya tu tukonyone kidogo ya kulia. Wakati Mungu amekuwa provider, amekutoa, si lazima uombe ndio watu wakule na wakunywe kwako, si lazima uombe ndio ulipe nyumba, si lazima uombe watoto wapate school fees. Uko nayo already, saizi umelipa, wewe umeka tu pay slip umetuweka, unagoja Januari ifike upatie watoto waende shule. Wakati Mungu amekufikisha kwa hicho kiwango, amekupatia vitu vingine vya dhamana kuombea, si ku relax. Lakini wewe hana Jeroboamu, wewe sirio dhamaki wakune wagacira. Taro durenda no thinginyo hoe urie na unywe kana ciana cithome kana uthie wira kana fuel gari. You don't need ndugakinyeta Nebukadnezar uone riu ndurabatara Ngai ringi. Hii ni dangerous. That level is so dangerous. Bwana tukuzwe. Reference yako ni wapi? Do you refer to Bible much ama do you refer to people so much? Kuna mtu anaweza kupatia testimony yake, utafute Biblia ukose kwa maisha yake, utafute Mungu ukose. Niguo twacemanirie na Ruth Kimani, Ruth Kimani akehe ngiri, tukicemania na Kariuki akehe 5, tukicemania na ng'ania. Unatafuta, unasikia na kupatia tu za watu. And it is so dangerous to walk with people who don't have history to tell. Anadukana reke matweke aratako, andu aria matari na kindu mangikwira kiira riao. So dangerous. Ati mundu rangu kwira mimi sijui ku struggle nini. Mundu is so innocent gukwira Ngai ni okaga. Huyo mtu atakwambia aje? Mundu ako so innocent kukwira ukifika mwisho kuna Mungu anapasuanga habari. Ati mtu mnaimba na yeye worship, anaimba ati wewe ni Mungu pasua bahari. Yani mtu tu anakaa hivi, haufananishi. Ni vile najua kuna mahali alipasuliwa bahari, lakini kuna mtu anaimbanga wewe ni Mungu na bahari inapasuliwa ngo aje?
so dangerous to walk with that person. So dangerous. Walk na mtu very innocent. Hana history. Hana kitu anaweza kukuambia. Anakupatia about successfulness yake. Share me about your failure. If I can tell you my failure, itakuencourage useme, kumbe pastor alifail. Na saizi ni anahubiri. Kumbe hata mimi kuanguka si mwisho wangu. Halafu Mswahili alisema kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa nini? Wa kupika ugali. Kumbe if I can share only mtu ule nakupatia just one side ya story, usisikize hiyo story, chomoka. Hata mimi mtu akiziniletea story hapa, nataka kufikia the other side, kukaenda aje? If you cannot give me two side story, usinipatie, because I don't want to judge with one side story. Ndio kujudge na two side story. Juu tulisema kama mkono iko hivi, kumbuka kuko na hivi. Monicah akiwa huku mbele, akona nyuma bado. So if niko na kierere ya kushare my successfulness, wacha nikuwe na kierere ya kushare na wewe my failure. Lakini mtu anataka kushare na wewe failure zake, hebu potea na wewe nita kabisa. Na hata usimuongereshe, ondoka mugeithio muthe hwa-ini. Mtu tage kushare failure yake. Ati ni modeli to dagejira, Pastor Monicah niko ginye haha, nimekutana. Otoria ni ndemwiraga daneka. Ni failures zangu. Na ndiha kuingira rucia teenage, icio ciari cia teenage. Ndiha kuingira story ciakwa cia uyuthi wakwa. Failures cia youth-ini wakwa. Ngotwaragia na youth ngimera, wacheni kukuwa na pressure ya kukua kama Monicah, because mnasikia miaka ya Monicah vile iko, uko na pressure ya kufanana kama mimi. Remember, I still have my failures. I'm not dragging the bag of failure, but I have scars of failures. I'm not dragging. Listen to this point. Dirakuwa bag dititikanaga na bagi yakwa ya failure. Asha. No dina irema cia failure. Dititikanaga na kibagi kia failure. Tadu nikiranuga. No dina irema. Bwana tukuzwe. Haya, turikiririe niguo mathaa maitu ndonandigiti ndeka ithatu. Uririkane, many people, the last point, many people wanna testify in open, but in secret they are dying. So usikuwe na pressure. Many people wanna testify huku nje, but they are dying in secret. Watu huku nje tuigana na gione guo. Ndirakwira andu magi hingirwo kanyumba-ini ka nduma, avu kuhuruka gadget kako kuhihinya warie ma. Hai, warie ma. Ogiuga ta Elija, ngaijira nini digarite dei. People are dying. Na wanakufa juu ya nini? Ya pressure. Wanataka testimony kwe ya kuvutia. Mrede wira ukoro wako gushiriria, wira ukoro imererembeka, ina shine. Na ndio unaona watu wanaenda to an extent ya faking. Mundu akagarura ati niliponyeshwa. Atu makakoro to an extent ya faking. Ati nturaruta pastor wa heire rugano rwake githekama. Ajirire hindiri aturaga kuria kwa mapasta show akarakara. Twaragia. Ani ndi mutheki ndamuthekereire.
ni ogekade ndu umenye undu wa mbere no ndirithika ndamuthekereire wega muno ajire ti hindi ria turaga kuria gwa karakara hindi yo ari atrainagwo horo wa ya upasta rumoko-ini ma mundu sani kama akabishop wetu gukoro oria apasta Chege maroka Ruth Kimani uguo maroka bishop akarora kona Ruth Kimani apasta Chege apasta Dan ni marenda gutweka tugate gweka ki gutoma umwe kwe pastor Dan tadu akibishop ni afudithitie pastor Dan kogo ndarafatara kufundithia mundu ungi ni pastor Dan nakiambia kufudi gutuma ungi ku pastor Monicah ungi kwe pastor Caro uguo agathie kimagayanagia uguo ruye agikio kwe umwe wa mapasta agigithie athi na ni mundu wa hakuhe muno hari ni tadu ndimwitaga hanko mundu wa hakuhe muno hari muthenya mwe ngamwita okay guku 44 tadu ni ndungata ya Ngai na thaici ndari itheru na Ngai oi Ngai warekire tu njaragie ciene ngwihoka ndara anko ndarathikiriria ndikugweta ni wako ru tukiaria tu akiheho ati tumukwi pastor cio athi kwi pastor cio agikora pastor cio kanitha wake na indo iria enacio ni vitu mbiri tofauti atiga kanitha kari kanini muno no muthuri uyu ena ngari nyumba ria na ikara ni nene beceri enacio ni nyingi muno akimuria hi brother so and so wathirie atia ukiguthuka rimwe financial like this no mini hakinya gandu kenda kuria mundu what happened ukirathuka rimwe uguo akimura nenda kumenya ona nenda kuonoka urenda gutonga ni nuthuire gutonga gutire sawa rucio tene ugoka tene sawa agikira rucini tene agithie athie agikora akirwa atiriri antukaga tene before andu moke akimura ruta ni kundu tuona kuu ikamba-ini akiruta ikonia ria mananathi ikonia rigima ria mananathi akirigara ofisi ndio ari kamwana ona ndahikanetie akiruta ikonia rimwe ria mananathi akiriga ofi makeseta thini wa altaini wakajipanga mari tumwana tuna kana anakiana magifanga wega altaini andu makiambia guka runa ni kuona wa mundu one on one agoka rumefangite ati he mundu ati ukahinga maitho akuhoere agagikunyita nda agakwira ati ndaini yaku ndaigua ni wikirio kitina giki kia inanathi unajua si mananasi na kuanga na kichwa yake hapa juu na kuna kuanga na huku mwisho yetina ineki ya inanathi. Sasa kuna mtu unajua ni mananasi gunia mzima, kuna mtu anakata kutoka kwa ofisi, kuna mtu anakata yetina giki gigo kakinegereirio pasta uwe durona pasta akiukira nukina yetina kiana nathi kinikira kinyirao pasta gakuhoera nda gakuhoera gakwira giki kina nathi pasta ulikuwa umefungwa. Sasa ulikuwa umeambiwa walikuwa wamekufunga hautawaiendelea. Na ni ukweli pasta, nilianza biashara nikafanya sasa ende ulete Mungu sadaka 10,000. Ulete to inanathi na donona pasta agiukira tukuthi gwetha 10,000 adur. Na pasta akamwira na ujuki danganya mtumishi wa Mungu nitakurudishia inanasi kwa tumbo. Akale ate muthenyo wa mbere ndanyitanirie magarenga ngina mutwe uguo akirugiki uraharukitio thini wako niguo ndukaine runi ndahingurithia wini waku mundu ucio akaruta mbeca kiruno wa Mungu amesema utwe agagithie uguo niguikaga day in day out. Muthenyo ungi maguka na kikindu kingi usikuingira utakuja ni kitu kingine na maguka
tene na makebanga he mundu wa gutinia arafu mananathi maya mange matigire ngimuria imana ru mananathi macio mange matigara mwathiaga gute akauga murate make kaimena ngoma mugatigwo kuu mukiria athana mange mukainuka na momo muthenyo ungi mugoka mwifangite mwina kindu kingi ati adu people were floating there. Watu walikuwa na njia ya kukuwa na haja na Sunday. Ibada ya Sunday hakukuwa na haja nayo kama Tuesday na Friday. Ati people will be, watu watajaza huko. Na ni uongo hiyo tu. He akiona hii Ngai toka umirira ko matukogi maki marokai ni ndethaga Ngai ni ndiethaga karakara iriku hau gangini agoka gutwira haria arikirire no andu ni mekagirwo maundu na niguo ndirakwira people andu wanaonesha huku nje but they are dying secretly. Adu gukuja maihuritwo ni maundu ma magigi adu mareka maundu ma magigi. If God can take you few minutes itora ria thiri-ini ria andu no make tiga kumakio ni hwa na nja. Go kana move with your space kana your pace pole pole, usikimbie usiharakishe, enda na pace ambayo Mungu anakupeleka. Rugama-ini iguru tuhoe niguo twingire thiini ni twarikie mathaa ma metha-ini ya kiroho niguo ngorwo handover microphone kuri Deborahs nio maratutongoria muthenya wa umuthi kana nio mari hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi. Ngai ni twagutia ni twakumbararia twakunenekia muno makiria tondu gutiri ungi uhana tawe. Ritwa kurirwo goco ritwa kurirwo neneha. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũtorania na tha ciaku nyingĩ ona hinya waku mũingĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha ũkatũelimisha na kiugo gĩako. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha ũkareka tũthikĩrĩrie kiugo, ũkareka tũigue kiugo kuma kũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Amũkĩra ngumo na ũgooci na riri wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Ngatia rĩĩtwa rĩaku ona ngariambararia. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa fellowship itu ya muthenya wa umuthi tugitongorio ni Deborahs. Ndametiria hinya, ndametiria utorania, ndametiria tha, ndametiria tha ciaku, ndametiria ukengu waku, ndametiria gutorania gwaku, ndametiria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru, ndametiria uthingu waku na utheru waku, ndametiria hinya waku mutheru. Reke gwitikirika gukorwo iguru ria mutwe-ini wao. Ni ndagutia ona ni ndakwambararia. Twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge amen, amen and amen. Wow. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa twacemania kana twakorwo hamwe thiini wa metha-ini ya kiroho. Tuikuingira turaingira thiini wa fellowship-ini itu ngoro tukidiscuss maundu meri matatu majire nu urahunjia nu uratongoria ni amarainithia niguo ndiye ni thie njikare gata-ini ga guthikiriria nditamami. Koguo Ngai wa muoyo amurathime na amwike maundu mega. Theophilus TV, MURATA wa Ngai.
Ngai witũ arogocwo na mbarario mũno makĩria na tũgĩrio mũno makĩria nĩ tondũ nĩ Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wa kwĩrorera